ai court su chat kane ba du BJP office ta su to gone ba masidi masi ko mami si kam kuina thamgi do no noi na party ne na khalaba matam da mi se mafam cha ba mi khanbam mathau tai ba miras ko bot le pagi hai sen kara pai sen kara tawre na madu ya bana te leiba ne ba pandui se adu tari any party ne na hai se ko hayeng matung ki 2027 se kuidre madu ki moi candidate khalapa matam do ja adu examine logo ya mathau tai ba khoi natra gadi khoi sen khara para ga moi ki party da vote ke no to begi ni haidana karor pi adu ya bana te ba adu chana pathap na te ba kanam tana adu na mai gi background se phazani yeng biu adu ga huji ke hai ba post di BJP ki responsibility ni adu ga khoi lei ba sarkar amasu akhoi praja myam na su manara ga ma se kari gumbam ti to ba mathau tare ba hemal le ba ma se enough is enough ha ya huji khoi para de hoji hoji CM na ngasi potholo ta ngari moi gi deputy CM na haire hayeng se kano to ga kampu pila laga senapati da moi cabinet mi fam muni haiba ngasi pau da hapa bane ba ngasi gi ko asukum ba yana na lambi sile sida man si provoke to ine ba si di am thina strongly mount the tom to action khadi leiba yam mayam degi to biyo haiba polam hainingi aduga mai gi matung iliba praja miyam su aran ba haiba se manipur haiba lam sida yaroi manipur se Maitai khak kuki khak naga khak nei bana te ba se community mi ama lai ni ba loi mak lai manipur kai be ba se mipum khudi mak te gi thola nga si bo thengna lak nga tani aduga ma go ba ke su lai tar ba brahma de chela ga sei se refugee le maga moi gi kana na ba khara taw bai ta mas gi responsibility matam dugi ma kamai na khan bano kana na to bono ha do madu dai ta loi history ta bolaga thigal laga moi de su punishment da ka wa ba ma kamai na select tawri no ba aduna magumba mi sidi tasengna manipur haiba lamside thuna tanthopam mathau tareba sugumba mi se lai ngai de manipur sida ne adum ngai ta dum thol kane ba ma ngasi bo tamonda wakhal handa amta leite ma leader ne mama phara su hata su o moi anga inkhala pa yut amana haiba ne haraga di biras yam khara koina dum relax to boya bo jain haise sidi leader ne ba state su moi kahai bo haidana assembly da promise to raga pai ba mi kangu ne ba aduga mana ngasi post to pai kan do MLA mi thondo phanga kan mang ngang ya ba ne democracy ni right ni haidana su space la nga mai gi kari haktan leidana MLA na troma adu tari ma kari momon mai gi di kaino kai ba ya da begi protocol kai ya da begi ni yamam leini ma MLA se kaino khang dra ba aduna si youth angang mana haibana te pok tangai ba chahi trai pan di amanga mana haibana te sugumba sidi ngasi party tumina lebiga nu aduga leiriba khoi gi jike leiriba sarkar na su masi gi nu pasi gi madik ta kari do boya gi assembly gi de gi through de gi ni ko sarkar hai se assembly de gi ne in haire poti assembly de gi mai gi chap chaba मोद पीबम थोपा मोइ कनो दसु रूल्स बुक तसु यारो लेजबनी को इलेक्शन जिबु थोगाइ गे हबन इलेक्शन जिबु कनो तोब मथकता मोइ प्रिविलेज एथि कमिटी आसी अतै gi दते तसे ना हैव द मासी रिफ्यूजी और मनी को मेमा दगी चलक पनत्रका अमदि सोदन और मनी अदुन हिस्ट्री खंगदबा mayam duna koi manipur adu ni loimak te hainai ba kashmir na tawki ba poto koi manipur da son adu koi manipur na akoi di han independent oina 1947 da le matung da india da mas tawki ba ne so koi khangna le ba nga tani natra adu na akoi gi pot ka moi ge difference am lai ne ba adu na memchak ge gen oiro any moi myam di history do khangba aduna khangbani na yaro do potu de kana roi khangda hana moi sumuk na chahi ama ani makhai muti le jaru bane ba adu bo son de gi la ba khong ba be discussion da kai da naina ra pa history man chu puthona ra pa adu rei di moi di khangna bani na basi yaro da bani na punna le hora ga dum lingmi na bana phare ko na khandar pa wakal do tolerance na ne tasena nau na lak pa refugee so de orang ga ne ba aduna mawon da di khanjan bangam mudri ba ma se aduna ne ina haise ma se kaura wai sana bi ge ra kai do ge ra mo ge gyanam ta han biro मागी काश्मीर की वारी मणिपुर का चानरो है बसे मा खंगदबने नाहन सु नागालैंड की तबो दखोइन हाइदुदी मदु ओइथोकपा याबे मणिपुर ददिना अदुना मणिपुर की हिस्ट्री दी यामना तोंगान बम लैबा पोनिना को मसी एनी फ्रूट आई नाइसनी एनी फ्रूट मैतै ना थुगाई गे हेबो द सुया रोय बसी की पोसिदी को एनी फ्रूट ना अदुना मरम ओरगा अदो ngasi mokti मैतै दी मणिपुर काइबे याबे हेबो पोट अदो मैतै पंगन अदो लैरिबो मैम सनदी अदुगी खोंजों गातने बचंगिसे अदुना लैमिना बना ज्ञान ताय दो आई चा सेंग मनदी आई हिस्ट्री आई इमुंगी कनो प्रॉब्लम मैटर दो खंग ताब नट्रो मागु ममा पालम दे चंगा स्वाइदा सेन खरा तालगा कनो तोरगा हेता अदुना नै ना हाइदो कैंडिडेट खनबा मतमदा मागी बैकग्राउंड मा करिनो हाबसे 127 कुइद्रे अदुगी मतम दा लाइरबि ना खम तोथोखो पैसा खरा याम द पिरकपा पार्टी दा न खनबिरनु पार्टी दा पैसा पिरकपा पामिंग आइ दंगसी इज्जत हराम ओरेदना डबल इंजिन सरकार इज्जत हराम ओरेबा मणिपुर ददी अदुना आइन हाइजरिदी डबल इंजिन सरकार से यामना पॉपुलर ओइनिंग तारगदी हायें 27 कुइद्रे सुगुम्बा पॉलियन गुम्बा खलागदी हेन अखोइना मंगन बनते अखोइदी सोरकपा मोइन मनि स्टेट सुबु थुगाई gi हाइबे लीडर अमर हाइरकपा gi हाइबे वानी मांगिदी मोय पार्टी की इज्जत तुनेबा
नत्रो अदुना अꯩना हाइजनिंगिदी मोखोइगुंबसिदी यामना मुन्ना खल्लगा मतुंगा मुकासु कैंडिडेट ओइनगा मासि लेफनदबना फरदबने इंडिपेंडेंट ने हायरगसु मोइसुंबसिदी यारोइदबा पोट सिदने इन पनिशमेंट हुना पिबि होरो हाइदो माना कंटिन्यू सुम लै टारगेट माइ टारगेट माइ माइंड सेट तो होंबंगम देबको अदुगा माना खलिबा नहानगी इंटरव्यू दुगी पाखुमदी ngasi haisini manipur ka kashmir ka defense ni aduna maram oiraga nangna khaliba manglan oina dum laigani ka che dalak saning baje ha ise kamai yingbe ko ge union territory ohum ge theory se kamai yingbe che aham mangta da ko ge window tv bu yingbe ba baja ko dimta korom je le duga ngasi ge panelist oina pambi ba ja ani ma pham da su duga nong pai ma pham da su बिरास मसी तसेंगना हाबदा मसी की पार्लियामेंट हौकिप से यामना खोगी तसेंगना मणिपुर मचादी मासुय ओरमरोयबा अदुना माना तौरेसे थेंखांग क्यादगी दुम लांसिना मेथड 2023 देगी मासे खोगी एज माना खोई खोई मिचम मम ओरगा हायरकपनी हायरगदी खोइना खनाबा याबा माजे एज एमएलए अदुगा असेंबली की सु माजे मेंबर हम ओइना ओइना सुमाइना सुम ngang लेप मथक सिदा खोगी लैरिबा खोई पार्टी की साइड तेगी सु करिगुम बम त लौदबा सुगुम मैम सिना मासे तौगेना तौरेने बो जमान तौरेसे खमरा सिना मरम ओरगा खोइना ममा ममांग द एमएलए तरागी मथकता मगी लबम थोपा इथिक्स मोय कायरबनी लौखत बियु का हाबदा खोगी असेंबलीसना खोगी चना पथाप से नियम चुमना चलक्तबा को सिदैगी माना पाम निंग बलोय तौखिबदैगी नेबा अखोगी संविधान से सुलै लैतबै मोंग अमा तौरे संविधान तौथोखरो दुगा मोय बीजेपी पार्टी की सुनेशन फास आसिबु सुगुंबा मी नेशन से थुगाई खलैबा मी सुबु सुम करी मोंग द करम ग्राउंड द थमिनो मोय की पार्टी की साइड तेगी सुमा से पिबम थोप पनिशमेंट पीबे यारबने बसे तानथोपबु यारबने बा अदुगुंबा ओइदा पादबा मासे तसेंगना हाबजु एनी कुकी ट्राइब की कनोने सु हाई को अदुरेगी अखोगी एनी कुकी ट्राइब्स ना कोई सी योंग सी ने बैना हाइसे अखोगी लैरिबा गवर्नमेंट सिंग द पालेबा लीडर सिंग सिना माइगी तौबो दु महंग हकी माइगी वोट फंगनबने माइगी पार्टी सौगतनबने तौबुदेगी थोलै बंगातनेबा मसे हाना फजना माइगी डिटेल दो येंथोकदबनेबा वेरिफिकेशन तौगदबनेबा एकदा इलेक्शन अमा लेपने थोला कांदा पुले लेफन बसु यादेबा मा क्राइद लापनो हिस्ट्री मा दरकार ओयबको अदुना मदुगुंबदुना हापुदेगी ngасidi adum khoise adum wabaगी लंबी सिदा ओय लेरे अदुगा माना हारि पोसे कैसु चनबा याबा कनाना मसी यार कदोइनोबा ओजाजु फमिको मणिपुर थुगाई जाबसिदी लैरि फ्रुप म्यामना कनामतना यार ओयबा मा खंगना nganjabe वानेबा सेंगना हायबदा मखोइगी लैमिनरिबा कुकी हाइदना सुमाई थादो मार बाइटे म्याम लेबना सु कसु यारदबा पोटनेबा अदुना मरम ओरगा मसिदी अखोय म्याम चंगागा मासे बॉयकॉट तौबनी खंगदे को मोय पार्टी की साइड ता खाइरुबसु मथौ ताइ मरम दिसि गुमबसि क्याम कुइना थमगिदोइनो हंगबा मथौ ताइबको सि अखोय नोइनादी अखोय डिस्कशन खनबे वानी मसि एक्शन लोगदबदी मोय म्याम सिना लोगदबनिना मोय द प्रेशर पिरगा सिगुम हेडेक ओबा मिजिदी थुना लौथोपियो हाबमा अखो जा मदु हाइदबा यारोयबा मासे सुम थेंजा क्या दा हेमल्लेबा मान तोइसे मवोद चाइ थादबा इनेबसे चाइ थाबा हाइदन फु हाबेगी नतबा करिगुम यादे हाइबा पोलमा मोद थमदेबा ngasi bauta अखोय लैबा म्याम से अइना खलिसे अखोय मणिपुर द लैबा इरेचा म्याम से पार्लियम हकुम सिन क्याम नमाना हेना लिंगबा लीडर ओरब्रा मासे मोय बीजेपी पार्टी द जुमान मकपोक लैबरा बा मोद केम तौ ngamdribeगी आथ्रसे करिगिनो माना ngasi bauta dum yengo चाजिरी द सिबा फंगे लमन सिंबने को ममाना ngangbा याबा वाराबा अदुम माना ngasi bauta dum ngangan सोशल मीडिया द थोलोपा हाबसे आयोबा पोनेबा मिराजि खनादबा पोतेबा सैजि द नेगेटिव पॉजिटिव म्याम मा लाकनरगनी सिमा इथिंग पिरिने बसुम माना कई दो ngamदोरिगे अदुन सीडी तसेना खोगी लैबिरी बहुजिति सरकार सु पालबनिना को सरकार की साइड तेगी सु मवोंद तौबया बखरदी तौबिरो अदुगा पार्टी की साइड तेगी सु तौबिरो नत्रदि अदुगा खोई लैबिनरी बफुर इरेचा म्याम सु कोतनी खंगदे कईनी खंगदे अखोई पार्टी की मथक तसु दुम तौब तारे नत्रा एमएलए मन सुम इथिक्स कायराबनिना मसि असेंबली ना सु एक्शन लोबिदरे अमा तौबिदरे हाइदना अखोइना सु कोर्ट चंगबसु यायबसे अदुना सुगुम खरा मोंद तौद्रगदी मागी लैरिबा प्रजा म्याम दसु माना सिगी प्रवोक्सिना म्याम दसु वखल से याबो निंगदना दुम तौ लेर दुइनेबा लीडर ने मासे नंबर 1 ख्वाइदे फतम नंबर 1 लीडर से मा तारे बुजि से बादी हुजी की मेथड की लान सिसु मागी वारी की नदी मागी थिन मागी वखल दुनदी तसेंग मा हानदगी पामगा लेबा पोटनेबा नत्रो मेथड तो कोन एसटी की ने दुगी ने हाइबे वानी अदुगा मागी एजेंडा दुदी हानदगी पामबगी लेबगी वाही नि माना ngasi फोंदोरेइदो ममांग द तौरमगदी सीएम कनाना कम्युनिस्ट इंडिया 1949 की तिलगत सीएम हापक करम कम्युनिटी कनोना सुमायना सीनी है कना यागेब हापख्रेना मैम हापे ओजा नट्रोइन हाइसे अदुगा माना सेसिदा थिन तौरेगा माना सुम तौबसे मसी अखोइना अदुनि ओजाना सु हाइगिदो यानथिना कंडेम तौ मथक्ता
ꯑꯩꯗꯤ ꯇꯁꯦꯡꯅ ꯑꯩꯁꯦ ꯉꯁꯥꯏ ꯅꯪꯒꯤ ꯋꯥꯔꯤꯁꯦ ꯇꯥꯕꯗ ꯑꯩꯁꯦ ꯋꯥꯔꯦ ꯉꯁꯤꯗꯤ ꯇꯣꯛꯑꯒꯦ ꯍꯥꯏꯒ ꯈꯜꯂꯝꯕꯅꯦ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯈꯔ ꯍꯥꯏꯔꯒ ꯑꯩ ꯀꯣꯔꯠꯇꯁꯨ ꯆꯠꯀꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯕꯤꯖꯦꯄꯤ ꯑꯣꯐꯤꯁꯇꯁꯨ ꯇꯧꯒꯅꯦꯕ ꯃꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯃꯤꯁꯤ ꯀꯌꯥꯝ ꯀꯨꯏꯅ ꯊꯝꯈꯤꯗꯣꯏꯅꯣ ꯅꯣꯏꯅ ꯄꯥꯔꯇꯤꯅꯦꯅ ꯈꯜꯂꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯃꯤꯁꯦ ꯃꯐꯝ ꯆꯥꯕ ꯃꯤ ꯈꯟꯕ ꯃꯊꯧ ꯇꯥꯏꯕ ꯃꯤꯔꯥꯖ ꯀꯣ ꯚꯣꯠ ꯂꯦꯞꯄꯒꯦ ꯍꯥꯏ ꯁꯦꯟ ꯈꯔ ꯄꯥꯏꯔꯦ ꯁꯦꯟ ꯈꯔ ꯇꯧꯔꯦꯅ ꯃꯗꯨ ꯌꯥꯕ ꯅꯠꯇꯦꯕ ꯂꯩꯕꯥꯛꯅꯦꯕ ꯄꯥꯟꯗꯣꯏꯁꯦ ꯑꯗꯨ ꯑꯣꯏꯇꯥꯔꯗꯤ ꯑꯦꯅꯤ ꯄꯥꯔꯇꯤꯅꯦ ꯑꯩꯅ ꯍꯥꯏꯁꯦ ꯀꯣ ꯍꯌꯦꯡ ꯃꯇꯨꯡꯒꯤ 2027 ꯁꯤ ꯀꯨꯏꯗ꯭ꯔꯦ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯃꯣꯏ ꯀꯦꯟꯗꯤꯗꯦꯠ ꯈꯜꯂꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯣꯖꯥ ꯑꯗꯨ ꯑꯦꯛꯖꯥꯃꯤꯟ ꯂꯧꯕ ꯌꯥꯝ ꯃꯊꯧ ꯇꯥꯏꯌꯦꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯦꯟ ꯈꯔ ꯄꯥꯏꯔꯒ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯄꯥꯔꯇꯤꯗ ꯚꯣꯠ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯕꯒꯤꯅꯤ ꯍꯥꯏꯗꯅ ꯀꯔꯣꯔ ꯄꯤꯔꯦ ꯀꯔꯣꯔ ꯄꯤ ꯑꯗꯨ ꯌꯥꯕ ꯅꯠꯇꯦꯕ ꯑꯗꯨ ꯆꯠꯅꯕ ꯊꯥꯞ ꯅꯠꯇꯦꯕ ꯀꯅꯥꯝꯇꯅ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯥꯒꯤ ꯕꯦꯛꯒ꯭ꯔꯥꯎꯟꯁꯦ ꯐꯖꯅ ꯌꯦꯡꯕꯤꯌꯨ ꯑꯗꯨꯒ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯄꯣꯠꯁꯤꯗꯤ ꯕꯤꯖꯦꯄꯤꯒꯤ ꯔꯦꯁꯄꯣꯟꯁꯤꯕꯤꯂꯤꯇꯤꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯁꯔꯀꯥꯔ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯑꯩꯈꯣꯏ प्रजा ꯃꯌꯥꯝꯅꯁꯨ ꯃꯥꯟꯅꯔꯒ ꯃꯥꯁꯦ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯇꯧꯕ ꯃꯊꯧ ꯇꯥꯔꯦꯕ ꯍꯦꯟꯃꯜꯂꯦꯕ ꯃꯥꯁꯦ ꯏꯅꯐ ꯏꯁ ꯏꯅꯐ ꯍꯥꯏꯕ ꯌꯥꯔꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯩꯈꯣই पारद हूँ सीएम थोड़ी मोगी डिप्यूटी सीएम है हयेंसे कनो तौर कांपोपी लालग सेनापति मैं कैबिनेट मिफम फमुनी पाद हापबनेबो असुगुब यानब लंबी मान से प्रोवोक तौरनेब सीना स्ट्रॉन्गली माउंड तौम थोप एक्शन खरदी मैमदी तौबियो है पोट हाई मागी प्रजा मैमसु अरानब है मणिपुर है लमसीद यारोय मणिपुर से मैतई खक कुकी खक नागा खक लेब नतेब से कम्युनिटी म्याम लेरिनेब लोइमक लेरि मणिपुर कायबे हाबसे मिपुम खुदिमक्तगी थोलागा ngasibo थेंगना लाकप ngатani aduga मागुब कैसु लेतरबा ब्रह्मादे चेलागा सहिसे रिफ्यूजी ओने लेरमगा मोइगी कानानब खरा तौबैद मसिगी रेस्पोंसिबिलिटी मतम दुगी मा कमायना खनबनो कनाना तौबनो हाबिदो मदु दायित्व लोइम हिस्ट्री तौगलगा थिगलगा मोइदमसु पनिशमेंट दरकार ओइबा मा कमायना सेलेक्ट तौरिनोबा मागुब मीसी तसेंग मणिपुर है लमसीद थूना तांथोप मथौ तारेब सिगुब मीसे लेरिंगैद मणिपुर से थोलकनेब मांगसीबौत मोद वखल हंदब अमत लेतेब मा लीडर ने ममा फरसु फतसु ओ मोय अंगा इंखलप यूथ अमना हाइबने हारगदी बिरास याम खरा कोइना रिलैक्स तौब याइबो जाइन हाइसे सीडी लीडर नेबा स्टेट सिबु मोय काहलो हाइदना असेंबली दा प्रॉमिस तौरगा पाइब मी कांगुनेबा अदुगा माना गसी पोस्ट पाइर कांदो एमएलए नि थोनो फंगा कान मांग याबना डेमोक्रेसी नि राइट नि हाइदना सु स्पीच लाना मागी करी हक्तन लेदना एमएलए न ट्रोमा अदु तारि मा करी ममोन मागी दी कनो कायबे यादबगी प्रोटोकॉल काय यादबगी नियम याम लेनि मा एमएलए से कइनो खंगद्रब्राबा अदुना सी यूथ अंगांग मना हाइबनते पोक तंगाइबे चही 35 दि अंगा मना हाइबनते सुगुंबसिदी ngasi पार्टी तुमिना लेबिगनु अदुगा लेरिबा खोगी हुजिके लेरिबा सरकार नसु मसिगी नुपासिगी मदिक करि दबो यागे असेंबली की देगी थ्रू देगी निको सरकार है असेंबली देगी ने हाइरे पोती असेंबली देगी मागी चप चाबा मोद पिभम थोपा मोगी कनोदसु रूल्स बुक तसु यारो लेजबनिको इलेक्शन सिबु थोगाइगे हाबन इलेक्शन सिबु कनो तोबो मथकता मोय प्रिविलेज एंड एथिक कमिटी की चेयरमैन ग लेरगा फम सेमगा सु लेजबनि मदुगी मतुंग इनबा माय मथकतदी तोबो मा स्पीकर की राइट नि चे सेक्रेटरी मोय फमिबा असेंबली बे फमिबा सेक्रेटरी हयेंग मक्सु मवंदा कनो थाबा यारबनेबा सोमोन मरमदि हुजिकति अमु सरकार लेरमने असेंबली रन तौ हौरेदना नत्रा हाना अप्या लेगाय मतमदुददी अमुक लेरमद्रे हुजिकति लेरबनिना माय मथकता तौबे अब असेंबली दे लबियु पार्टी साइड दे लबियु प्रजा म्याम सु तबम थोप खरदी तौरसे हाब जाहागे हेमल लेबमा ओके थागचरी इचे याम मरिक चमना थंबी याम स्ट्रांग पॉइंट नि थंबीरि बजे आई मथंग से लाक्सके इचे द लाक्सनिंग बजे कमाय यंग इचे ngasai deputy minister ani matam jana piram taragadi aikhoi se trouble mayam je thomoi dam ni gai for wafam adagi chief minister se sindom taragadi se community masing merakta leriba yanada animosity masida aikhoi gi yam yekna bagi oiba situation ama leri ji masi thom da ta bani gai wafam je adu handa amuka aikhoi lidan da thoi issue sina kamai toba adagi then ngasagi ngase maitai ge kuki ge issue adune hayaragazu asonda litan da live issue sine ko kamai interpret tobani sijo hanagi chief minister gi maral oidoribra adu sikumba any kamai yengi si ofam miras masi matang sidadi akoina ga matam du gi former chief minister da sawbadi taseng na moy communal gi oiba akoi gi sakalaga tawe habegi nate lamhen tu hen ba sumba crime ma kanu mai horaga leraga nang as chief minister amor ga kai gi damak ta thabak to bongam dino habegi wane ba maduna akoi gi michang chang basu leite michang chang ga de khoi mi mem sigadro ma le ngai to khone president leina kaisam par ki mukesh mangrabani ko chanu padu dishikanta hale imni ha adu gi blame mem do fa hana gi former chief minister da ga draba leitan gi buji mai ngarang chai ba mo da ha ga draba akoi na ha ba dudi
मतम मतम दुदा पाइब मीदुगी फजना स्टेट से नाक सेंदे हाइबगी साउबई वानेबा मतम दुदा अखोइगी सीरिबा अखोइगी विलेज वॉलंटियर मैम सीरिबा लिंथोइ ngambi हेमाजी मैम मांगिबदो मदुदो अखोइगी दमकता लेपगा बोदु मैम मांगद्राबा ओजा आइन हाइजैसिबो नत्रो अदुगी कंट्रोल तो ngamdaba करिगी नो हाइबगी साउबई वाने एज ए चीफ मिनिस्टर अमदा साउबनेबा माना मदु मैम दो दम गेंगदि करिगी नो कदोबगी नंगी पावर द पिथो इनो नंगी यूनिफाइड कमांड के दो पिथो इनो नंगी स्टेट में जागन अदोरम द तौजबे वाने बखोइन तौरिदुदी एज ए रिजनेबल ओबा पोतने बखोइन हाइबदुदी अदुगा माना ngangai ba potudi aina hujung ngasai jo ahamba da haigiduni manipur da cm ama laiba matamda madu bai community yengaga cmp ba amta nateba adu tari akhoi ahal alumudi laikre bisang gesing laikre adu di loi matam duge du oidori braba aduna yamda sumba aina isini mana ngangi wase su reasonable oide mana ngangjai wase ma ngasi discussion je taragadi ma wakhal khandabiyu ma kari no haibado mana nganthoi ba saktoi ba poto niyom chumba chumdaba ma su matam duge mla ni kaino माना हुजिक से सीएम दो माना यानिंदबदो माना मतम दु ददि केम हाइद्रगा हुजिक तना दु गुंबा मुथोरप यारोयबा मतम दना माना सेपरेट पियो दु कानाना तो बोनो लोय खांगे मै चुचापुर रिले चलकपनी अदुई ममा ममांग अप्रैल की तांग कुंतरेक कुनिपान दे इहोराबनी खरखा इहोदी नत्रा आइन हाइसे अदुगी म्याम दो अदे द अखोइना सीएम अमा द मतम दु साउखिबदी नंग सीएम अम ओरगा करिगिनो नंग खोंग खुद पुले लैरे हाइ कइनो सेंटर न करि तौरुरे हाइबेगी अदोलम द मैदो कंदे मैदो इसिंग हाइजनदे हाइबेगी तौगिबे वानी अदुगुंबा माना मिचंग चंग बायस लेबो ओरगदी अखोइगी सिंग यान चेनबदा सिरैबा म्याम अदुगी करी तो बंगेनो जाइन हाइसे अदुना मदुगुंबा ओइद पादबदा नंगसु फरसबता सु केंद्र मदुगी लीडर नि बाय प्रजा मियाम सु ngasi discussion je taraga di noi leader du ngang poto noi na madu da matung in chatlaga ni khallaga di noi gi su awaba tarakani awaba pham da tarakani ba maram di ma kendra du magi di leader oiri bani na mai gi leader mai provoke to ba pot du da moi accept taw sum chatla di amang ba se ma da te mai gi di huji hai wa da ni ma provoke to su mai gi macha ma su de am ta so moi ba so madra miras en haigeba mai mla mai gi macha ma su mai family de amata mayum ju tum moi adogi lan chen ba su chelam moi loi mak phajana lengane ba adu mai gi matung aran ba de iliba mai praja miyam di mikap miraw khona thalangane ba khamba aduna oi da pa da du di noi gi leader oiraga su noi na semdok pangam ga di semdok na bo hona biu manipur se aina haisi mini india ni hai duni amatagi wana te aduna masi punna leisi hata di noi leader dugi tawreba niti niom do noi yaning de hai duna su noi kendra su madu reject tau thoba thuna tan thoko ba madu ku manu pa dudi mahik ne ba hayeng tungi macha masu future da bera karakada po ne ba aduna adugi maram dugi hai pa dani mera suji thodopa akoina kanamata na ngasi bawda akoi di hai ba post di huji akoina sarkar da sauri di mai se sum sum chahalaka thamba center ki geopolitics da no yara leiri kari no no as a leader mo no humfu se chakre oi hujik pudi yankhai ma pandangai opposition manga le ga su no reading de chang launa leira ga kai dawagi india na du gumba to pamatam da defense to bangam drino na adu myam do illa lei no haibegi adolom da khoi no hujik sawai wani thoidok pa ma akhoi na bu pen da leira magadi akhoi gi handak gi laiba akhoi na boina warauri duni dana handak la poro mamang da leram boro loba afabada loi khallaga ma waisa na ba ma masu matam do hona jakhi loi hona jakhi moina da ma gumba myam leibadagi moi praja miyam duna provoke toga adu gumba gang hai tare gang khara mana khulai oina season ngane ba hujigi noi problem sina aduna moi mai than bane ta seng na loi mak फते है ngasi su hairoi haidune ba do moi gi miyam ama su dum ba khon thopang am da moi gum bane leader lai rabani na ngang thok pa su ngam dana mamite mapi taraga hingba mayam su lengane ba khambra aduna masi gum ba se ain haisini huji su sarkar lai rabani na hanjana haijeri sini party na madu gum baduna thambaga di party gi jet makha tarakani akoi gi assembly da phambi riba honorable speaker ama su mai gi secretary hai tare governor gi makha da lai ni secretary se mana kano advice to raga kholaga niti niyom am se loi chat na da po ne duna moi gumba leiri office staff officers sing se haitare moi na kari dora leiri assembly da phamba ha po tu da noi na tawri sina kari no khoi gi nga gi kan marum kan paisa program be ge dolom doi na tawle ba assembly se mandi ni asi neat and clean da samidan gi licha che chalan se haitari masi gi office officers sing su yam responsibility over be ko miras aduna moi gi deputy secretary leiri ba moi myam gi su
यामना दायित्व अचौबनी मरमदी मोयना कनोदो ऑफिस तो असेंबली से चराइरकबनी मोय मोयगी मेंबर ना मोय मोयगी एमएलए सिंह अदुगुम आराम तब मतम से मोयना सत सत थबक से तौगदबनेबा अदो खोइसु तौदना लेबा खरा लेरी अदुना असेंबली से मोलबनी मिरास असेंबली मतांग सिजु अमतंग मोय असेंबली देगी ऑफिस की को ऑफिस बेगुम खरा को डिस्कस तौब मथौ ताराबनेबा मसी सिना लेंगा शासन फजना चलन दिंगे सेंटर सु हराउनी अदुगा हुजिकी पार्लियामेंट गुम्बा मखोय गुम्बसु हराउनेबा मरमदी नीति नियम कारा असु केम हाइदबा पोसना मरम ओइरगा ngasi ngangningbada independent oina ngangni huji akoina ngangi sidadi khara tabana haramben asmana ngangi sengo virus asi heyeng problem oinena no man akoi di praja na akoi di illasua indasua tawbodabu leader mana ngangbri suga yaroiba ya niyom da sulai te baduna magum basidi chap chaba monda action lo hobo mathau tai mana provoke taw taw ga maning da su ani om mla isu dum illa le sinu ji sunatra aduna magum basini mana yu kaino da phange mai cho champu da phange madi meeting da su yam chaung chaung ngang ba myam ma lei khrabani ma se pura mai evidence ti ka haini पुथोपद को हलें लरोइदब अदुम लेरदब ngaतनेबा अदुना मसिदी चाप चाना को अखोइगी असेंबली की लेबिरगा ताबिरगादी मयामना अमतंग मसि तहोबियो प्रजामियां हुजि पीसना अखोइगी ऑनरेबल अनोबनसु कंचनी खोनी मणिपुरी लोइ खल्लसि काइदो सुगुम्बा मिसे लेगादी मणिपुरी खनबा यागि रोइ दुरियबा मागुम्बा मयामसिना मोइगी एमएलए मसेने लेनरगादी यारोइ अदुना हुजिति याम लुरिसे लंबी सोरो कोयलास तिलायदना सुगुम्बा ओइदा पादबा सुदगी हेना साथीगिरे मादि सुगी केदर म्याम दगिदि मान हेना यामना हेंबले एबा मासे सुगी केदर दुदि हायना हेना मोगी कनोम दले तोबनिना मादि स्टेट सिगी लीडर अम ओइरगा असेंबली फम्मिबा माना मेंबर अम ओइरा लेरिबा माना सुमगुम्बा तोबसिदि याम थुना इमीडिएटली मसी एक्शन लहोद तारगदि मागी सी गुम्बा हेना हेना मा तोपे तौनी हाबेगी पोसुमा थम्मिसिनेबा नत्रा अदुनि यामदा रिस्क लेबा पोनी अदुनि मसी पोसिदि यामदा खंदबा मतलब नत्र अखोई चे मसरदा आई ngasi su haijeri sini hojisu party president oiribe kenom tongdaine aduna amtang khanabiro BJP di discipline leiba respect leiba party ngatani am haidani media dadi ha karama discipline no male isbo parliament sin karama discipline no rise aduna khoi che masarda media da yam nakan nakan anu mari taraga yam laubudo nangi hek na cha nu pa harage discipline nei tabam yaure lebak su thugai khanbam yaure masigum basini nang kai dau thom gai no am ta khanbiro ba फर्स्ट बता जाए पार्टी प्रेसिडेंट आइजबनी को सिसु लाना लोबिगिनी आइना ngangjari सिदि पार्टी की प्रेसिडेंट दुदा हुजिक रूलिंग पार्टी से बीजेपी ओइबनिना प्रेसिडेंट दुदा हाइजबे वानी कांग्रेस नो ओरम एनपीपी नो अमो एनी ओरमो आइ दुम हाइजने बा मरमदि मसी यामना रिस्क लेबा पोटनिना मोयगुम्बसिना लेबा नोइ ngasi कोक सादना मीडिया रे थोला ngang चोपदा फमनिदो मोयगुम्बा लेंगेन मे चोपके दनी अदुना नोइगी बीजेपी रेस्पेक्ट लेरगदि रेस्पेक्ट अमिगी मखादा थुना चलहनबिहो नत्र तारगदि मई होकनि नो बीजेपी से सुम मांगधरक पे फिबम लाकनी आइन हाइबे वानते बीजेपी नुसी पार्टी नुसी तबुतबु नोइगी रेस्पेक्ट दो ngak na चलन नु नोइ मेंबर सिंग दो हाइबो अदु मा नाइजे इसे मखादाना ए ओहंग हाइतारे अमदक लाचौगे हौखिबा जनवरी की तांग 3 2026 हाइबा तारे हंदक चाहिगी जनवरी की तांग 3 त ईटीवी भारत न लोबो इंटरव्यू अमदा इंटरव्यू से गौतम देव रॉय न लोबो इंटरव्यू मखनी एकोई की बीजेपी एमएलए पॉल हौके हाइबा इंटरव्यू से तमहान फुंगदुखिबो वाफम सी ngasa unit territory go wafam sini Jammu and Kashmir state amo ina leram badagi Jammu and Kashmir dagi Leh and Ladakh se UTE oina ekogi sembadi yaraga unit territory oina sembadi yaraga Jammu Kashmir su unit territory oige dori bani sumaina bifurcate ani si segai neraga sumaina phaktuoga sumaina sembadi yaraga kari tawbagi da ekogi Manipur dadi सुगुब डिसीजन अमा लौब सेंटर न ngमोइदोरिबनो हाइबा सिमांग हांजि वांगनि कमा येंगैसे यूनियन टेरिटरी के वाफम सिदा यूनियन टेरिटरी विथ लेजिस्लेचर हाइदना अकोगी अमा पीगदौनि का हाइबा सोमदना नाकलमरोम हजि लाइबा मणिपुर की डिप्टी चीफ मिनिस्टर नेमसा किपियन का थमगी वाफम मणिपुर की चीफ मिनिस्टर का थम इबो वाफम नुंगसालु एमएलए अकोई मार्ग एमएलए सिन का थम इबो वाफम मैं आमजि के बरता हाइतारे even losi dikho manipur di president sana thabi yam inclusive oiba yamna shanti gi mong da thami ba sigi mong je si mayam si da hojik mahakna ga bukhal ibo afam kama yeng msi बिरासी अतई की तसेंग ना मासी रिफ्यूजी ओरमनी को मेमा दगी चलक नत्रका अमदी सोदन ओरमनी अदुन हिस्ट्री खंगदबा मयामदुना कोई मणिपुर अदुनि लोइमक्ते हाइनेबा काश्मीर न तौखिबा पोतो कोई मणिपुर द सोन अदो कोई मणिपुर न अखोई दि हाने इंडिपेंडेंट ओइना 1947 द लेब मतुंगा इंडिया द मास तौखिबनी से कोई खंगना रे लेब ngaतनि नत्रा अदुना अखोई की पोट का मोय के डिफरेंस हम लेनेबा अदुना मेमचा के गेन ओरो एनी मोय म्याम दि हिस्ट्री दो खंगबा
aduna khangbanina yaro do potu de kana roi khangdana hana moisu muktana sahi ama ani makhai mukti le jarubane ba adu bo son de la ba khong ba be discussion da kai da naina ra pa history man chu puthona ra pa adu rei di moi di khangbanina basi yaro da banina punna le horaga dum lingmina bana phare ko na khandara pa wakala do tolerance na ne tasena nau na lakpa refugee soi da orangane ba aduna mawon da di khanjan bangam mudri ba ma se aduna ne ina haise ma se kaura wai sana bigera kai do gera mo je gyanam ta han biro ba ma gi kashmir gi wari ga manipur ga chana ro ha se ma khanga da ne na su nagaland gi to bo da ko nai du di madu oi thok pa ba manipur da dina aduna manipur gi history di amna tong an ba ma lei ba po ni na ko masi any fruit ai na haise ni any fruit maitai na thugai gi ha bo da su ya ro ba si gi po si di ko any fruit na aduna maram oi ga adu ngasi mok ti maitai di manipur kai ba ha ba po adu maitai pangan na do lei ri ba mam se di adu gi khongjang ngata ne ba changi se aduna leimina bana gyan ta do ai cha seng mana di ai history ai gi mungi kai problem matter do khang ta ban tro ma gu ma palam de changa ga swai da sen khara ta la ga kai no to ga heta aduna ne ina haido candidate khan ba matam da ma gi background ma kari no ha ba se 127 ku idre adugi matam da lai bi na khom bo tok thok ho paisa khara yam da pirak pa party da na khan bi ranu party da paisa pirak pa pa mi ngai da ngasi izat haram oi re da na double engine sarga is haram ore ba manipur da di aduna aina hajari di double engine sarga se yamna popular oining ya ta ga di hayeng 27 ku idre sugumba polyan gumba khala ga di hen hen na khoina mangan banate khoi di soirak pa moina mani state su thugai gi hayra leader mar hayrak pa gi haibe wani mangi di mo party gi ijat tu ne ba natro aduna aina hajani ngi di mokhoi gumba si di yamna munna khallaga matungda muka su candidate oinaga masi le phandabana pharadabane independent ne haraga su moi sumba sidi yaroi daba pot sida ne in punishment thunda pibi horo haido mana continue sum lai target mai target mai mindset set to hong bangam deba ko aduga mana khali bana han gi interview du gi pakhumdi asi haisni manipur ga kashmir ga defense ni aduna maram oiraga nang na khali ba manglan oina dum lai gani kana roi nang gyan target taro natraga na nang chatke chakhro habase masi mamon da ye dumaina thamag Okay, isi yang mengajar, ai kita mengelak saja. Isi kawan yang ai kau ki hai ngasai deh hai dari bawah form sini, it is against the spirit of our social cohesion. Lainnya di bawah kau punya himina bagi kau ki segi nusisan bagi mari sih akai bapa piba, even to the extent law and order of how effect or apa ya bagi oi bawah form laiba, ada ki kau ki mani punya hana ki lejari bagi kau ki yang masek mangan yoma bagi very bright and very shine kau ki history apa tadi kau puari the cingga bermana wafam sing yawa aduga tongan ba mi memang apa the effect of wafam sing yauri aduga hosi live anu wafam dana yam ne kudung tiba memang untuk apa ya union territory home si pidra gadi ka hai bagi masih ki wafam sing ki one talk sini ichi awi boleh nak kari comment begini mira sigi batang sigi taseng na hai bada khoi na mito mira cha khandok si ena si chadan si ka hai base monde gi number 1 lo ya res masida bjp ne su sobom thokte maram di center na su akhoi manipur se su separate pi su ya ro hai ba su thamgre natra adagi moi party na su moi discipline ngak na chakadam nation fast hai bam su lai re madu gi thugare ba poch atai ka nam to oram dare masigi refugee number 1 se ma ne hai se khangbo ga ma ondagi hana punishment mathang pi ba hor pa matam da adum loimak gyan tanarkani adubu chindana bangangaga on ground na ma to honba leibagi plan pre plan gi type to honbo ragadi masi pi se taseng na handar honorable cm anau bala aga su oibagi pot leiroi aduna masi puna makse karai de kari no haibase makhoi gi leiriba teamwork hai tare party amasung center pariba sarkar amasung state pariba mokhoi na khanjagada pot ngatane ba miras ko maramdi ngasi ngangai ba pot se taseng na ba opposition party de nganga panatre atopa khoi gi party ama ene kano de JDU de ngang panati NPP de ngang panati natro adu tadi leiba concrete kanana no habase mokhoi ahum gi responsibility tare ba aduna ngasi marum khoi gi religion daga tawaiba pot khudimak se kanagi plan no habase munna khanda biraba khoi gi honorable sem ano bolak piriba khoi adum khoi na sunang na sunga sai gi man speaker oi matang da so hai gi balai bagi su leire aduga man handa mohon manti oi bagi hana gi go sarkar no tawringa da su man ngang thokhi ba dum khoi se semai lan be adra ba khoi bu kamaina leidono si sarkar se ka hai gi balai rabani na madu punamak to khanda minaraga kana no kari no ngasi gi aran ba mi oi rami se hai ba se moi gumba khara leire ha ba se khangabani na masai sida
खमितो मिरा चा खंदो सीना अखोगी डिक्टेट डिपोर्ट ना तौदना अखोगी कैनोनसु अमिसानसु लाउदना कन्ना लेरिदना को अतोपददी अतोप रिलीजनददी यां कन्ना कन्ना प्रेशर तौदना अखोइना दुम स्टेट स्टेट ते उजै अदुना मरम ओइरगा मणिपुर हाइबा लमसिदसु नखोइ पार्टी दसु ओइबा नखोइगी एमएलए सु ओइबा अदुगुंबा मना ngasi लेबाक से थुगाइनबा मागी सी वाहिसने लेपनते तौरतब तारगदी हाइबगे खोइदा वार्निंग पीबे टाइप अमा याउरिबनिना मसिगुंबसिदा फास्टा मौन हाना हौसी मा लेरिंगैदी नोइना पामजरिबा बीजेपी डबल इंजिन सरकार सु पुमांग मांगनी मणिपुर देगी हाइबदी मियाम लेरिबा प्रजा मैम से कनो खोइगी नापी सिंबी चारा लेबा नतबनिना कनानो ngasi असोइबा ओइरमिसे हाइबसे चाप चाना इफोंग फोंगना लेरबनी मादी ngasi देगी एविडेंस नते ममांग देगी मे 23 देगी मे 3 देगी तौरपा 2023 देगी ना मागी ngasi बो माना पीबा ब्रीफिंग और लोम गेंबियो लेबा कनबगी करी वहाई हाइगे माना करी ngang हाइबसे मधुगी मतुंग इम्बा नोइन ओइना पनिशमेंट पिजरो मधुदा नोइगी डबल इंजिन सरकार की माइ पाकनी स्टेट सु माइ पाकनी सेंटर सु माइ पाकनी नदुना ट्रगदि अमता लेरoi फसियाना थबक तो मथौ ताय थागचरी इचे मथंग से